खुलुमबाय स्टुडिअ आं राजीब बसुमतारी ठिकादार मावग्राफोरनि सायाव सांग्रांथि होदों गोख्रों सांग्रांथि होदों पर्बतजरा विधानसभा बियाबनि एमएलए आशराफुल इस्लाम बिथाङा जाय बिथांमोना ठिकादार महरै दिनैनि समाव खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना जुदि नांगौ बायदि मोजां खामानि मावाब्ला नांगौ बायदि रायजो राजाफोरनि थाखाय सुबिदा गोनां खामानि मावाब्ला अब्लानिया बिथांमोननि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन आरो थाबैनो ठिकादारफोरनि सायाव एबा ठिकादारफोरनि बे खामानि मावबाय थानायखौ बन्द खालामगोन। बे समाव सांग्रां जा बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि ठिकादारफोरनि सायाव गोख्रों सांग्रांथि होदों पर्बतजरा विधानसभा बियाबनि एमएलए आशराफुल इस्लाम बिथाङा कंग्रेसनि एमएलए आशराफुल इस्लाम बिथाङा जाख्लग्रा ठिकादारफोरखौ सांग्रांथि होदों एमएलए आशराफुल बिथाङा जाय ठिकादारफोरा बे समाव नांगौनि बारा जाख्लयो आरो खामानिफोरखौ जुदि मोजां मावाब्ला बै खामानिफोरखौ थाबैनो बन्द खालामनाय जागोन आरो रायजो राजाफोरनि सुबिदा बायदियै नांगौ बायदि एस्टिमेट बायदियै जुदि खामानि मावाब्ला बेनि सायावबो गोख्रों एक्सन लागोन। लाइसेन्स केन्सेल खालामनायनि बाथ्रा फोरमायदों जाय ठिकादारफोरा खामानि मावगासिनो दं बे समाव आशराफुल बिथाङा जाबायदि एमएलए आशराफुल बिथाङा जिबायदि गोख्रों सांग्रांथि होदों जाख्लग्रा ठिकादारफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होगोननि बाथ्रा बुंदों जाखांफुहांनाय सासे एमएलए आशराफुल इस्लाम बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला ठिकादारफोरनि सायाव माबोरै सांग्रांथि होदों जाय जाख्लग्रा ठिकादारफोर खामानि मोजां मावालासिनो जाख्लनाय ठिकादारफोर बिथांमोननि सायाव माबोरै गोख्रों सांग्रांथि होदों पर्बतजरा विधानसभा बियाबनि एमएलए आशराफुल इस्लाम बिथाङा बिथांनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ सांग्रांथि होनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि। ইয়াত কন্ট্রাক্ট আপনার ব্রিজৰ দলঙৰ কাম ইতিমধ্যে চলি আছে আসলতে ইয়াৰ যি কন্ট্রাক্টৰ ইয়াৰ হেমাহিৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ ঘটনা হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে বুলি ভাবে। No, এইটো ওয়ান কাইন্ড অফ ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আপোনাৰ হেভি ৰেইনফল হৈছে হেভি ৰেইনফল হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ৰিভাৰৰ যিটো ৱাটাৰ ফ্ল'টো যথেষ্ট মানে ৰেপিডলি গৈছে যাৰ ফলত ব্ৰিজৰ আধাখিনি হৈছে আধাখিনি হোৱা নাই সেইকাৰণে পানীটো আপোনাৰ এই বেছি প্ৰেছাৰ পৰিছে আমাৰ মাটিত সেইকাৰণে আমাৰ সয়েলটো ইৰোজন হৈ আছে। গতিকে ঠিকাদাৰ গৰাকীকো মই খুব ৰেপিড একশ্যন লোৱাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে যদি এই মুহূৰ্তত আহি পেলাই সাধাৰণ জনতাৰ কাষত থিয় নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কামৰ ওপৰত কেনেকৈ কি ধৰণৰ কামৰ ষ্টেণ্ড ৰেডি কৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ। এতিয়ালৈকে বহুত দিন হ'ল এই ব্ৰিজখন হোৱা নাই হৈছে নেকি ব্ৰিজখন বহুত দিন হ'ল বহুত দিন হ'ল এই ব্ৰিজখন 3 বছৰৰ পৰা এখন ব্ৰিজ থাকে নেকি। মই কণ্ট্ৰেক্টৰক কৈছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আপুনি ব্ৰিজ কমপ্লিট কৰক যিখিনি টকা পাইছে এইখিনি ইউটিলাইজ কৰিছে বাকীখিনি কাম কৰক। ঠিকাদাৰক চৰকাৰে 20% লাভ দি পেলাই কণ্ট্ৰেক্টৰৰ কাম দিয়ে আৰু তাতে লিখা আছে যে মানে যেতিয়াই ফাণ্ড এভেইলেবল হ'ব তেতিয়াহে ঠিকাদাৰে টকা পাব। গতিকে কাম লোৱাৰ পিছত কাম আধাতে সমাপ্ত কৰি পেলাই তোৱা ঠিকাদাৰসকলক কৈছোঁ স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ কোনো এজন ঠিকাদাৰে ইয়াত গাফিলতি কৰিব নোৱাৰিব। पर्वतजरा विधानसभा समष्टित काम কৰিব খুজিলে ভালকৈ কাম কৰিব লাগিব অন্যথায় প্ৰত্যেকজন ঠিকাদাৰক মই কাম কেনসেল কৰিম।